I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video na našem kanalu i u ovom klipu ćemo raditi unboxing i recenziju telefona Samsung Galaxy S5. Znači ovo neće biti običan onaj unboxing zato što sam ja telefon već izvadio, ali čisto da vidimo šta ima u kutiji. Pa da krenemo. Kad otvorimo kutiju, tu se odmah nalazi naravno telefon koji ćemo, samo ga izvadimo, i na poleđini telefona ova zaštita, odnosno nalepnica koju skidamo. Nisam napomenuo, odnosno tipična kutija za Samsungove telefone koju koristi skoro za svaki telefon, ništa novo, obično kartonska kutija. Telefon stavljamo sa strane da pogledamo šta ima dalje. Dalje tu su korisnička uputstva i još nešto malo više o telefonu, ali to nam ne treba. Zatim tu je ova folija, odnosno kesica u kojoj se nalazila baterija, koju sam ja stavio već u telefon, tako da je ovdje samo ostala folija. Pa onda punjač, običan, tipičan Samsungov punjač. Pa zatim slušalice. Slušalice su, kao što vidite, ove sa gumicama. Ja iskreno te slušalice uopšte ne volim. Ne znam zašto one idu uz ovu seriju, što ne stavljaju one obične, pojma nemam, ali iskreno one slušalice su po meni mnogo bolje, ali nema veze. Idemo dalje. Tu su onda dodatne gumice za ove slušalice koje možete zameniti. Možemo zameniti kasnije ako se neka iskida ili nešto već bude sa njom. I na kraju ostaje nam USB kabel. Mikro USB, naravno, kao i na svim telefonima. Ništa novo. Da vidimo da li fali još nešto. Nema. To je sve. A sad ćemo se vratiti na telefon kako bi odradili recenziju. I evo ga i sam telefon, ljudi, kao što možete vidjeti. I na početku ćemo malo komentarisati njegove specifikacije, odnosno karakteristike ovog uređaja. Dakle, ovaj uređaj se na tržište pojavio u aprilu 2014. godine i ovo je posljednji uređaj iz Samsungove Galaxy S serije. Naravno i njihov najjači uređaj te serije. Pa da krenemo sa karakteristikama. Znači, ovaj telefon odlikuje quad-core procesor koji radi na 2,5 GHz, što je za današnje telefone ekstra. Znači i više nego što treba, mogu bih da kažem. Dalje, što je ubačeno na ovom telefonu, a na njegovom prethodniku nije bilo, i što je veoma važna odlika i veoma mi se dopada, meni samom, i korisna je da kažem, to je IP67 sertifikat, odnosno sertifikat povećane otpornosti na prašinu i vlagu. Znači ovaj telefon je vodootporan. Tu su i zaštite ove koje moraju da se poklope kako pre nego što se telefon koristi u vodi, naravno. Dalje, da kažemo nešto malo o bateriji. On posjeduje litijumsku bateriju od 2800 mAh, što je, ja mislim, za 300 bolje od prethodnika, ali po jačini i koliko baterija drži je stvarno dosta bolje, moje iskustvo koliko sam ga ja koristio. Sada da pređemo malo na ekran ovog uređaja.
samo. Što se tiče ekrana, on ima ekran od 5,1 inč, što je za 0,1 inč više od Galaxy S4 telefona, odnosno njegovog prethodnika. I naravno ima Full HD rezoluciju. Kao što možete vidjeti, telefon je jako brz, jako brzo očitava, to je naravno zbog toliko dobrog procesora koji posjeduje. Znači, lagano možete raditi više stvari odjednom, neće kočiti uopšte. Sa multi-windowom, evo, da pokažemo. Na primjer, upalimo muziku. Znači, lagano puštamo muziku, radimo druge stvari, idemo na internet, sve je jako brzo. Nego da se mi vratimo na karakteristike. Dalje što ćemo pričati, to jeste kamera ovog uređaja, koja iznosi 16 megapiksela. Znači, kamera je, ljudi, u odnosu na prethodnika baš dosta poboljšana. Ima bolji fokus, naravno više megapiksela, sve je bolje odrađeno. Evo, na primjer, jedna slika. Kao što vidite, rezolucije slike, samo malo da mi to pokažem. Dobro, ovo je veličina videa, gledajte, čak ima i 3840 x 2160, naravno snima, ja mislim da snima čak i 60 frame po sekundi ili 30 sigurno, za 60 nisam 100% siguran, provjerit ću poslije i napisat ću u komentaru dole. Tu su zatim neki režimi koje možete koristiti, panorama, dvostruka kamera na primjer, evo da vidimo, kao što vidite, evo, ove oblike možete menjati, slika znači dvostruko. I što se snimanje, kažem, znači snima HD super, nisam siguran da li 60 frame po sekundi, ali 30 sigurno. Dalje, da vidimo neke od aplikacija koje nudi ovaj uređaj, odnosno da vidimo razliku, da li je nešto poboljšano u odnosu na prethodnika. Galerija je ostala ista, ja mislim, ništa se nije promenila kao na prethodniku, i diktafon, to je to. Što ovaj telefon također posjeduje, to jeste senzor za otkucaje srca, odnosno senzor da meri puls, on se nalazi ovdje. Da biste koristili taj senzor, sve što je potrebno da uradite jeste da uđete u S-Health aplikaciju i idemo puls. Evo da vam pokažem kako to radi. Znači, dok se meri mora da bude tišina, za čas ga izmeri, samo stavimo prst ovdje, evo. Evo, kao što vidite, završeno, tvoj puls je u okviru prosječnog opsega. Možemo opet, možemo ovo da odbacimo. Idemo nazad. Dakle, ova S-Health aplikacija nisam imao prilike da koristim na S4, ali mislim da je baš dosta poboljšana. Tu ima ova stvar za vežbe, pa onda merač koraka. Ja sam podesio da moj cilj bude 10.000 koraka dnevno. To vi na početku podešavate po vašim sposobnostima, odnosno koliko se bavite sportom i time. Tu je ishrana, težina, spavanje, znači sve. Jako dobra aplikacija za one koji se bave nekim sportom ili koji vežbaju, treniraju nešto. Sad da napomenemo nešto što se tiče dizajna ovog telefona. Po meni dizajn je dosta bolji od prethodnika, od S4, ali i dalje je to, da kažem, mogli su više da se potrude da odrade ovaj telefon. Znači, i dalje liči ko da je plastik, liči da je jeftino pravljen. Ovaj, znači, nazad poboljšan je odnosno prethodnika, čini se ko da je
neka koža nešto, ali i dalje je to plastika. Tako da drugi kompanije nazivaju ovaj uređaj, odnosno ovaj telefon plastičnim. Što se dizajna tiče u poređenju na primjer sa Xperijinim uređajima, jeste da naravno nije neki, ali ipak kad se pogledaju specifikacije i sama jačina ovog telefona, tu ih je ovaj telefon, mogu da kažem, na primjer, oduvao. Ne da kažem oduvao, ali je jači, dosta jači i bolji od tih telefona. Također što sam zaboravio da napomenem, to nije senzor, nego ovaj telefon može da se otključava pomoću otiska prsta. Znači, može da čita otiske prstiju. Sad ću to i da vam pokažem. Idemo na zaključavanje ekrana. Idemo otisak prsta. Izvinjavam se. Idemo otisak prsta. Znači, kad vi uđete prvi put vi birate, to jest on vam traži da skenira vaš prst, ali ja sam već to uradio. Znači, nije ko iPhone na principu da se pritisne power dugme, nego on radi po principu da se prevuče preko njega. Znači, tako čita. Evo. Samo malo. Lakše ovako. Evo ga. I sad kad se zaključa i otključa, telefon otključujemo ovako. Stanite, znači prevlačenje. Čekajte. Eto ga. Također, zbog ovog otiska prsta, ovog senzora za otisak prstiju, možete plaćati putem Paypala preko njega. To nisam pokušavao i ne znam, odnosno ne mogu da pričam ništa više o tome. Znam, odnosno posjeduje tu mogućnost. Sad kako ona radi ne znam. Stvarno. Također, što se tiče baterije, koliko dugo drži, pa koliko sam ja pokušavao, znači ako se telefon prosječno koristi onako, pošaljete poruke preko dana, javljate se, izađete pomalo na internet, ništa pretjerano, baterija može da izdrži do 2 i nešto dana. Znači meni je izdržala lagano. A ako ga koristite onako baš puno, 1 dan i nešto. Također na ovom telefonu što nema prethodnik ubačena je i štednja energije, odnosno ultra power saving mod. Sad ću da vam pokažem. Idemo, samo malo. Evo, štednja energije. Režim izuzetne štednje energije. Kada se to uključi, ljudi, to bi otprilike izgledalo ovako. Znači, idemo. Evo kako oni procenjuju. Znači, ako ga sad uključimo, može da traje baterije 11,8 dana. To je teško, ali istrajala bi baš dosta. Idemo moguće. Sad ćete da vidite kako on izgleda. Znači, tu su samo one osnovne opcije, tipa telefon, poruke, nema ničeg više, internet i sve kao što vidite crno-belo, nema boja, da bi se baterija manje trošila. Idemo do one mogućemo. Njega odlikuju naravno i senzori, AR senzori za korišćenje telefona pokretom ruke, tipa iznad njega ovako, na primjer. Stavite ovdje, vidite, sve je to. Ne morate da dodirujete telefon kako biste ga koristili. Evo što se galerije tiče da pokažem. Stavimo i ono izlazi ovako. To su ti neki senzori koje vam posjeduju ih još dosta. Znači, napomenuo sam za otisak prstu, ti senzori da meri puls,
i ostalo. I ovako ljudi, na kraju što bih želeo da kažem jeste, skoro sam ja uzeo ovaj telefon i za sad mi se ekstra dopada i što bih ja rekao, moje mišljenje jeste da druge kompanije pričaju, odnosno i da pričaju ljudi da ovaj telefon, da su svi ovi senzori bukvalno višak, kako da kažem, ali ipak Samsung zna šta radi, ja mislim, jer zna kako da privuče ljude da kupe telefon. Jezda oni nisu toliko potrebni, ali omogućavaju korišćenje ovog telefona da bude mnogo zabavnije, kako da kažem, i mnogo više opcije daju od drugih ovih kompanija koji to ne ubacuju. Takođe tu je i, nisam napomenuo, evo za infracrveni, znači ovaj telefon možete koristiti kao daljinski, to vam neću sad pokazivati, ali to je aplikacija. Možete paliti TV uređaje, klima uređaje, projektore, znači puno opcija ima. I na kraju što bih rekao, odnosno kako bih ocenio ovaj telefon, pošto je on u ranku s ovim najjačim telefonima današnjice, od 1 do 10 ja bih mu dao neku jaku 8. I to samo zbog dizajna. I to bi bilo to ljudi što se tiče ovog klipa. Znači ako želite da snimam još neke klipove u vezi ovog telefona, na primjer kako rutovati ovaj telefon, kako ubaciti neki custom ROM, neke modifikacije i sve tome slično, podelite ovaj video, lajkujte, subscribeujte, naravno ako vam se dopao video, lajkujte, subscribeujte, šerujte i to bi bilo to ljudi. Vidimo se u sledećem klipu.